neka traje. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Hvala pa ste došli, pa ste dio ove humanitarne akcije i mislim da je to nama svima obveza da tako nešto napravimo. A Vlahović će primiti jednu predivnu plaketu sačinjenu od samih članova. Evo i fotografiranje. Vedran Pečanić, Marko Matajja, Božidar Šmit, Marijan Tomić, Igor Maričević, Željko Tomić, Grga Uremović, Dule Uzelac, Vito Vukorac, Adam Djeke i Zoran Levac. 26 ukupno igrača, dajte nam veliki pljesak za igrača za veterane nogometnog kluba Vinodol. Kako skok! Ja kad gledam utakmicu, Čipo Debeli.